Ni suwing ke besakan tikun salam, ang Alicia Sangma na simang na Don Bosco Media Network ko ni Kobor ka para katenga. Kata bichongrang, Meghalaya Assam border o songdong gepa Tharabari sektor o Meghalaya ni songdong gepa ongna kucaka. GSU ni del geparang Tura Nehu campus ni gate coach pa. Chanmari playground no gini gepa changna inter mahari football tournament ko ngata. Mi ichikma saksa rasong nangya tangni gari chao gemen ko sorok ko galchpe dona ko nakiya. Chugumak pa Koborang. National People's Youth Front Chukmutan NPYF ni del geparang Wamang na golpo chakapa Ramrai constituency ni MDC Sri Bajo Pingrop ya Meghalaya Assam border Tharabari sector ni Mandirang jemangan wano songdong ingachim wamang ni songdongani bidingo ma sisreta niko parakatanga. Kobor ni geta wa adoko songdongeng geparangko Assam ni songdong gepa ukna geta Assam ni Mandirang kupatianga. Endi ba Sri Pingrop ni parakatanyo ya Meghalaya Assam border ro songdongeng geparang niko sing sandianyo so 7% ni geta Meghalaya ni songdong gepa ukna kuchaka aru 12% ni geta Assam ni songdong gepa ukna kuchaka nga. Ka demarcation kadang sa ka demarcation long ka joint survey jong ka survey of Meghalaya, survey of Assam, but ka survey of India. Te ka jingjang tu kalau ba kini ki prapu persen pat ki nyon ni kini ki 40% mi ke jingkrumar. Te hadir mi jingkrumar kini ki 40% pat ki badang support be ka Assam ki file ya ka FIR support buku tharan. Te dei hadir nang ta ba kisa syakyam bat sami kita ba ong ba neripat dengi ong pat ya ka bami apa newspaper report ba kitu ki snong ki badan hantu Tharabari sektor kila syap kuntuk sya Assam. Hendai kalau kalong misleading yo pat ba namar ba baru kita kisno kidon be Assam menchua hendai hadin ke MOU kilawan sya Meghalaya. GSU Garu Student Union ni dilgeparang aru karam sekarang Turani Nehu campus Chinapaniko ya jani ciktang pathariko ni champenga. GSU ni dilgepani aganani geta bisongya mija jaoni Tura campus tu purang pa chatro chatrang ni plak niknikani matnaniko nirok sandi China motmulan baksa dabianga. Indi benehu ya niknikani rangko nirok sandiang jaha ani parakatanga. Shillong Nehu ni Vice Chancellor yang pantio wamangku turachi rangi grongi golpuani ko daken ini aganata indi bawa chusukat namat jaha. Yani gemen GSU rang kumonge Turani Nehu campus chi Vice Chancellor ni ya niknikani rangko sing sandija depet napna champingani ko dakenga. Kobor ni geta Vice Chancellor ya jani cicet kepat hariko turachi riangna parakatanga ha. Ibu itu kanangja. Ya, cibri bagian national insurance kasem di bawah bazaha budi me side effect, yan side effect. Aro cicet tu bagian mana? Una biar una fulfill kaza una sini demand fulfill kaza. Ode una tu extreme step cara. Ye, ibo, ibo, bisi ibo, aro government ibo, jebo ibo. Ani sini demand tu nama. Sekarang kau tolong jawab. Sekarang tolong jawab. Iku mak sibo. Ini imun tahu spinga walo. Sekarang baru baca spinga. Maruti 800 gari number WB Kulgruk PC Bonga Dok Sku Jan Me Jani Kulgruk Tharikoni Srimati Billion Si Janani Nokuni Gamai Doingachim Wakoya Jani Sku Thariko Report District ni Kongtung Umling Yap ni Sorok Samba Galchipe Dona Konikya Ya gari ko chao gapa ya gari ni rong ko gapoko ni gisimona bodole chakalanga ha Ya gari no gapa Guwahati chini doba metengo antani gari tangko sorok ko Samba Galchipe Dona Konikya ha Gari ni ko gari chapi baksa medical prescription rang konikya Police rang gari chao gapa sanyani ko dakanga. District Police Office Paksa, District Administration or District Football Association rang bakreme Turao Mahari Football Tournament kong ata. Your tournament kong ata niyo GHADC CEM Sri Albinius R Marak Paksa, MDC ni Natural S Marak or Stevie M Marak or gapun rang baksa your tournament ko prakanyo dong paa. Yan daali Koborang a sa kantikon mitela.